Tiro ya go baakanya ditsela mo kgaolong ya tsa bong e gatetse pele. Hilton Garden Inn e ipelela tshwaragano ya yone le sekolo se se botlana sa galaletsang go tlhabolola thuto. Setlhopha sa the Mayors se bone phenyo kgatlhanong le sa Switzerland sa FC Zurich mo motshamekong wa botsalano. Ke go dumedise motho wetso ke go amogela nna ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumadi wa gagwe Mmene wa Masisi ba letse ba go rogile go tswa phitlhong ya tautona wa pele wa Namibia Dr. Dikgang. Tautona Masisi, tautona ba mafatshe a mangwe le setšhaba se se neng se tsene tirelo ya phitlho ya ga Dr. Dikgang kwa Heroes Acre ba supile fa ba tla tswelela ka go tlhabolola matshelo a batho ba mafatshe o mabedi. Modulasetilo wa khansele ya tsa bong Re Hendrik Jacobs a re dikhamphane tse di filweng tiro ya go baakanya ditsela mo kgaolong di simolotse tiro. Re Jacobs o ne a bua se jaaka a ne a lekodisa makhanselara ka seemo sa ditlhabololo mo kgaolong. Ke o lebogela Dipotsane. Baakanya ditsela tse dintseng di sa jese badirisi ba tsone di welang e tsweletse sente mo kgaolong ya Kgalaga Diborwa. Re Jacobs a re go baakangwa tsela go tswa kwa motseng wa Omaweneno go hita kwa Middle Peace mme se letse go tokagatsa seemo sa mesepele ka seemo sa tsela eo sentse se thobaetsa boletse go ta tshelwa sekontere tsela ya Matete Bray Veta 80 km di 250 ka lenaneo la nakwana la dithabololo mo nakong e gauhi. The project was awarded to Limousine Construction Ltd and includes pre-treatment works and resealing and road markings of a stretch of 80 kilometers between Tsabong and Middle Peace over a period of 12 months. Tiro ya go baakanya tsela tsa mo Middle Peace e hilwe company ya Limousine Construction, haya tsa bo McCarthy e hilwe company ya Ultimate Dream. To Ultimate Dream at a tender of 80 million. Ditsela tse di garagametse le tsone di tsweletse ka go tshelwa moalo. All the 5 projects under CCP 2023-2024 financial year have been completed. Re kgonne go etsa moalo wa ditsela di le 5 mo metseng e harologanyeng re dirisa madi a hiwang ofisi ya mo palamente. Started and are planned to be completed by March 2024. Ntse le ka dithabololo tsa kgaolo Re Jacobs o boletse ga kago ya sepatala mo Tsabong e ta simolola mo bogautshwaneng a supa ga company ya Nama Consulting Engineers and Planners SA e lone e ta bonyo ka metsi kago ya sone. Ke o lebogela Dipotsane Botswana Television Tsabong. Sekolo se se botlana sa galaletsang mono ga borone sa betswe dimpho tse di ka lopang madi a ka tshwarang 175,000 pula. Dimpho tseo tse di abilweng ke hotele ya Hilton Garden Inn di akaretsa didirisiwa tsa temo di tshwana le digarawe, dikiriba, menontshwane le ditlhare tsa maungo gareng ga tse dingwe. Tona wa lephata la pereko le selegae e bile le mo palamente wa kgaolo ya Bonington North Mme Ana Mokgethi wa kgotsa maiteko ao a supa fa a ka thusa go godisa le go tlhabolola thuto mo lefatsheng leno. Re filwe Motube. Tona Mokgethi o gateletse botlhokwa jwa gore dikhamphane makalana ikemetseng le batho ka bongwe ba tshwaraganele thuto ya bana le puso a re seo se ka thusa gore dikolo di ne le maduo a nametsang le gone go rotloetsa maitlamo a puso a go aga itshololo e ikagileng ka dikitso tsa ngwaga wa 2036. Ke le mo palamente wa kgaolo ya Gaborone Bonington North ke batla go supa gore ke boitumelo radio amogela dilo tse. It goes hand in hand with the aspirations tse rona re na leng tsone. Hillington today is handing over 3 projects but before then they had always been in Galaletsang since October 2023. They started with the repairing of doors, broken windows. They have also gone to the extent of maintaining our toilets, even giving us a stationery. Mo godimo ga dimpho tse di abilweng matlo a borutelo lebella metshameko matlana a boitumelo ga mmogo le tshingwana ya merogo mo sekolong se di ne tsa tlhabolola go se dira lefelo le siametseng go ka rutela bana ba sekolo. And thank you to Galaletsang Primary School to having like a warm heart as well, to allowing us. They could easily say no, we're fine. But as the ministers highlighted already, I think it takes a community, right? We all help each other. We're here to brighten Galaletsang today.
So we are really grateful to be here. Re simolla ko baneng gore re re go sekono re be re bone bana gore re wa ithata e be re bona ka bana mme le supilese le re tsetse tsotlhe ka gore ke tsone tse leng gore di dira le tsone environmental health. Botsalano magareng ga bobedi jo bo simologileng go gola jaaka hotele ya Hilton Garden Inn e ne ya tsa boikarabelo go busetsa le go direla setšhaba se e direlang mo go sone mme go solofetswe gore bo tswelele le mo dingwageng tse di tlang. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Sekolo se sebotlana sa Bakgatla mo motseng wa Moshopa sa amogetse dimpho tse di ka lopang madi a kana ka 300,000 pula di akaretsa motšhino o gatisang meriti melora e tlhapang ga mmogo le madi a tla dirisiwang go rotloetsa motshameko wa dithutu. Di-company tseo tse di abileng di akaretsa Fenmart Furnishers, Force Cash and Carry le Nashua. Mopalamento wa kgaolo e re Karabogare o a kgotse seo a re kgato e tla thusa go tlhabolola thuto ke Segofetse Makwinja. Mopalamento gare a re go botlhokwa go lemoga fa sejaanong se ra gore sekolo se tse boikarabelo jwa go netefatsa gore di dirisiwa tse di tshwarwa ka matsetseleko le tlhokomelo e e rileng gore di tle di kgone go tsaya lebaka di dirisiwa go thusa baithuti. Go gongwe tla re la bayana re se ke re leboge mo go lekaneng ka mantswe le ka ditiro re se ke re leboge mo go lekaneng mme kopame gore se ka le kgobega marapo lo itse gore lo direla lo aga tšhaba e ka reng ka moso e re etelete le hatsele pele e se ka le kgobega marapo mme bile ke le kopa gore e se ka la hela mo Moshopa le hetelele gape ko pele. Batlatsa mo godimo ga tiro e mo go lona le phata la thuto la kgaolo ya borwa re Acronews Maseko o galaleditse se a bo a kopa dikolo tsa kgaolo ya gagwe go tswelela dintsha maduo a itumedisang ngwaga le ngwaga go itse go swabisa maiteko a tshwana le a. Ke na le tsholofelo ya gore 81.7% wa bakgatlao ga a lekana ga gona sepe se re tla sa amogelang se le less than 90% mo ngwageng o ga o hela. Ka gore ga lena boipato ra go dira sengwe le sengwe ra go le supporta gore le ene mo parlamente a itumele le bone bo ra dithutu ba rona ba re ne re tswa ko sekweleng sele we have made an impact kana se se tona ke gore a mme se le se dirileng kwano se tla le thusa le go tla mo ga rona mo ba gaetsho ke dio tse e leng gore re nna tse re dira re le ba makgotla one a dithutu ga se ba kgatla hela se tsikile ra tsena le go khotsing ngwaganyana tse di ha morago thale ba bangwe le bone kile ba tla kwano ba thusa ka mogone ba thusa teng ba thusa bane ba thusa ha no rena le bana ba le 871 basimane ba 448 basetsana ba 423 re sekwele se re tshabelwang thata ke go nna re hiwanyana dimpho ka rena le bana ba bona le bogole jaanong dio tseo ke dimphoela tsenong ra di lebogela ra di itumelela go raela gore a re maduo a ye go godimo a supe gore re hilwe le ba ba re hileng ba tla ba itumele. Mopalamento na fa sekao ka ene a tlhalosa fa le ena dirile dithuto tsa gagwe tse di potana mo sekolong se ka jalo a kgothatsa batsadi go tshwaraganela thuto ya bana ba bone le barutabana go ba betlela isago e molemo le go bantsha mo mebileng ka go ba ruta botlhokwa jwa thuto mo bokamosong jwa bone. Ke Segofetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Mogokaganya ditirelo tsa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae re Wadza Tema a re go ithuta dikitso tsa ka maranyane go botlhokwa mo nakong eno e lefatshe la Botswana le fetola mokgwa wa ka fa lentseng le dira dilo ka teng o itepatepanya le maranyane a segompieno o buile se fa company ya Next Gen e ne ya beela sekolo se sa tshane maranyane a barutabana ba tla dirisang go arogana dikitso le baithuti ka one pego ka neo modungwa. Re ka bontsi jwa ditirelo mo lefatsheng leno di fetoga go tswa ko metlheng ya maloba go itepatepanya le dinako tsa segompieno. Maikaelelo mangwe a lephata la ditlhabololo magae ke go tlhomamisa gore banni ba ba ko metseselegaeng ga ba farologane ka gope le ba ba nnang ko ditoropong ka go tlhomamisa gore baithuti ba amogela dithuto le dikitso tsa maemo a ntlha. Go local government re tshwanetse re dire re tshwanetse di-service tsa rona tsotlhe service ke ra ditamelo tsa rona di tsene mo maranyaneng re batla gore maybe ngwaga e tang kapo no tsamao hela bagolo
o kgona ha le re batla gore o tsele matakala o kgone go tobetsa di-phone tsa gago di-application tsa gago di tsamaya ha le re batla gore bate ba go lebeleng ba cancele o to kgone go tsena mo maranyane ga o na le one wa dirise. Didirisiwa tsa maranyane a segompieno tse barutabana ba tla bong ba di dirisa go kwalela baithuti mo go tsone di kaiwa fa di tiisa botsalano gareng ga morutabana le moithuti go hegosa boleng jwa thuto. Ha o lofile o tshwere ke flu o bo kgona ha o suse gomo o bo kgona gore o lebelle ano ba wena o kwala ba bona gore ke o le go lapeng kgone go rutela o ntse o le go lapeng ha ile re ngwa walwa ha o setse go tsamaya sentle ngwana o lo fa sekolo malatsi go tshameka dipopae tsa ba tshameka mo difounung ba itshameka ko sekolo makere tsele gore ra thopa rona re le botsadi gore ngwanaka popae ga e lebiwe lebelela popae ke se le gore re lembile gore sa bereka bana ba tshwara go diragala eng e re ka maranyane a gola mo dintlheng tsotlhe tsa botshelo batsadi ba go tlhoa go ela tlhoko gore bana ba bone ba amogela ka tsela e lolameng go ba tswela mosola. Neo Modungwa, Botswana Television, Tshwane. mokwaledi wa lekgotla la kaboditsha la go tawana re Dothozo Tlabengwa a re ba solofela go abaditsha tse dišwa mo bogaufing o buile se ko moletlong wa kabodimphoko maung go lemoga ba ba dirang ka botlhaga mo tirong mme a tlhalosa fa ba solofela gore kopo ya bone ya moalo wa lefatshe e atlege ka ile yone e ka hegosang tshiamelo ya go abela baikopediditsha maranyana sa makata wa bega. Go ya ka palo batho ya lefatshe leno ya ngwaga wa 2022 motse wa Maung ke wa bobedi o mogolo ebile o go laka lebelo le le kwa godimo ba ka boditsha ya go tawana ba supa fa ba tsweletse ka go amogela dikopo tsa peo ya lefatshe mme ba re ba solofela fa ba tla ba batho mo bogaufing mme ba ga isengwe ke batla ke heta ka ona ka bona kwetse Maung development plan re lebile gore ta approve yana gore re neele ditsha tse ileng gore re tshwana gore re address the waiting list ya tawana land board e leng gore mo Maung village is 27,000 mme ditsha di dintsi tse di mo planeng ha ya approve wa hela re tabo re thuthuntsha betso. monongwaga moletlo wa kabodimpho o ne o rulagantswe ka setlhogo se se reng go ipelela bomantswetswedi ba katlego se e le maikaelelo a go rotloetsa bodiredi go tokafatsa boleng jwa tiro ya bone maikaelelo e le go kgotsofatsa setšhaba se se tlhokang ditirelo tsa lefatshe. Kgosi Moremi wa bobedi o ba rotloetsa go tswelela ka maitlamo ao. I'm standing here today encouraging our leaders in different establishments to always value, recognize and reward good performance of their employees, as in return they shall be rewarded with loyal and resilient employees that drive organizational work ethics, values and culture. An employee is an asset to any organization. Bafenyi ba ka ya fa ba berekile ka natla. I think what made it different, I'm very inquisitive. I ask a lot of questions. I believe that no man is an island. I didn't know anything when I walked into that office, so it was completely a teamwork performance. It was a teamwork effort that eventually led me to having this award this moment. Ke a lebella mo lephateng gore go diragala eng ga ke bona customer ka ya attend ke tsena mo officing ke tsena go receptioning especially bagolo ke a ba botsa gore go diragala eng a ba re no ba sala ba eme ga itse ba bone dithuso ke a go officing ke a go bitsa di-officer tse gore di ba thuse di a ba thusa di ba nela thuso e maleba mo nako e khutshwane. Lekgotla la kaboditsha le solofetsa fa ditlankana tse dišwa tse di tlhabolotsweng tsa motse wa Maung di tla bonala ka kgwedi ya Motsheganong ngwaga ono. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Mookamedi wa Botswana Musicians Union Bomu re Phemelo Sokwane a re badiragatsi ba ba fatlogang ba tlhoka go rutuntshiwa ka kgwebo ya bodiragatsi. Re Sokwane a re badiragatsi ka bontsi ba nna diopedi fela mme se gore ba na le lorato mo go se ba se dirang gape ba sena kitso ya gore bodiragatsi ke kgwebo. Abigail Madorobo ka pego. Re Sokwane a re go tlhokafala mediro ya thutopuisano e tshwana le ya go rutuntshiwa ka tiriso ya madi le go thama dipina. A netefatsa ka gore boleng jwa dipina dingwe ke tsa boleng jo bo kwa tlase
mme a gwetha maiteko otlhe a makalana a puso le a ikemetseng go thusa badiragatsi gore ba dire tiro e nang le boleng jo bo ka phatisanang le mafatshe a mangwe. These kids, they need to be exposed so that people can appreciate their talent. But we have realized that talent, what we have seen, there is a lot of creativity, and my belief is that they lack exposure for it's very important. It doesn't mean we're around you must keep working, keep pushing, keep moving up, do whatever it takes to move. Badiragatsi ba itumeletse modirong. Tanangare khulwane ke godisitswe ke rusho ka gore ina ta gape mo masong ga batho ba se itse ke tsa ditiro ka bontsi ke seredi ke le bona ka itela sponsorship mo nganta rona le talente a bona go thusa ka bona go khata di CV go sala go le gore le go le thata mo tsa mo masong a bona banana ka bona se le ba pista bona se transitiva re go tswala ka ditso mo bitse ja ba to go supa ka le ba golo ba mo ba to go supa ka gore ba retsa di dira ka tsa le patsi ai khapela koloi entšha ya modiro wa VW Polo ga mmogo le go gatisa tiro ya gagwe a sa lopi sepe mo ntung kgatiso ya Big Dog Productions sebaka sa ngwaga. Abigail Madorobo, BTV News, Masonga. Motwetsu ke di gonetse ga go tsa sekgwa kante jana nako e roba bobedi mme a re tsetsa mesameko. Motho madume dikgang tsa metshameko di tlisediwa jalo ke Tumo Mpatane a re simolle ka tsa mabelo. Ethel Pangiso ke ene mofenyi wa lebelo la FNB Kazungula Marathon la 42 kilometers mo letlhakoreng la bomme. Pangiso yo tlholegang kwa Zimbabwe o feditse lebelo leo mo nakong ya diura tse 2:42. Edwin Mashiakgomo a bega. Lebelo la FNB Kazungula Bridge Marathon le le mongwageng wa bone le ne le ngokile batabogi ba feta dikete tsenne mo dikarolong tsa 42.2 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers le la itloso bodutu la 5 kilometers. Yabo e le ntwa ya diraga di bonwe mo lebelong la 42.2 kilometers magareng ga Ethel Pangiso le Rolex Kogo wa Kenya ba ba saleng ba itlhoma kwa pele fela ditloga. Le fa bobedi jo bo kwadise nako e tshwanang ya 2 hours 42 minutes le 18 seconds. Pangiso e ne ya nna ene a le gapang ka go isa kgetlana kwa pele. Mosadi wa go Kenya Kogo o ne a iponela 40,000 pula go boa dule mo maemong a bobedi fa boraro a gapilwe ke Susi Shebet yo le ene a tswang kwa Kenya. I'm very happy for this race. It was very tough because there were Kenyans. I came first and the Kenyans came second and third. Those guys were flying. So I'm happy that I managed to become position 1. Mo karolwaneng ya 21 kilometers mo letlhakoreng la bomme, Lavinia Haitope wa Namibia a tswa ka tsididi a le gapa mo nakong ya 1 hour 19 minutes le 24 seconds a ba ikgapela 25,000 pula. Haitope o ne a longwa serota ke Alice Quech wa kwa Kenya ka nako ya 1 hour 19 minutes le 30 seconds le go ikgapela 15,000 pula. Maemo a boraro a ikgapelwa ke Ruto Mhandru go tswa Zimbabwe mme ene a bona mofufutso wa 10,000 pula. For me, it was not easy because the weather, it was too hot, but I made it. Ntse e le mo lebelong la 21 kilometers mme re lebile ka fa letlhakoreng la borre banna ba kwa Zimbabwe ba bobotsile tirong jaaka ba ne ba gapa maemo a ntlha go ya go ga boraro mo lebelong leo. Moses Taranginyu o le gapile mo nakong ya 1 hour 3 minutes le 41 seconds go ikgapela 25,000 pula. Mo maemong a bobedi go latela morwarragwe Simon Paulus yo ene a gapileng 15,000 pula fa Godwin Katarura ene a bone 10,000 pula mo maemong a boraro.
to beat my time. Like previously, I did 1 hour 4 minutes, but today I did 1 hour 3 minutes 41 seconds. So I'm very happy to beat my time. So I see the change. Mo karolong ya 10 kilometers ya borre monna wa mogae o thasitse ga bolwelwe o gapile 10,000 pula a sena go fenya lebelo leo ka fa go bomme lebelo leo le gapilwe ke Melody Shumarai. Mo karolong ya bana le bogole mo go la borre la 10 kilometers baemedi kabelo Kene Mampudi a latelelwa ke akanyang go le ba mang mo go a bobedi. Edwin Mashiakhomo, BTV Sport, FNB Kazungula Bridge Marathon, Kazungula. Dikgang di eme jalo mo lebelong le le ne le emetswe ka matlho a mahibidu la 42.2 kilometers la mo letlhakoreng la borre le ne le akaretsa mona wa Afrika Borwa Tete Dikgang yo ebileng e le mofenyi wa Comrades Marathon mo makgethong a mabedi le ne la seke la ntsha maduo morago ga gore batabogi ba timelelwe ke tsela. Edwin Mashiakhomo wa bega. The 42.2 kilometer men's race, there were some athletes whom I can say got lost or they took a wrong route somewhere after 29 kilometers. Instead of turning, they went straight, which was reducing the distance by 5.4 kilometers. But we had marshals, we had signboards that were indicating to say you are turning right or turning left in any critical position that we had on the road. So they went straight instead of turning, which made them to the finish. They finished before the lead car. So the group of athletes are those who were in the chasing group. There were 2 athletes leading the race who were following the police car. So as those 2 had turned, that chasing group, instead of turning them, they went straight. And then we are now, the results are not out because now we want to verify the results, reconcile the bib numbers of all those athletes who did not take the right route. Hartsa mo gotse o re tsena mo gotsa kgwele ya dinao setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the Mess seletse se bone phenyo ya dino tse pedi go lefela kgatlhanong le setlhopha sa kwa Switzerland sa FC Zurich mo motshamekong wa bone wa ntlha wa botsalano kwa toropong ya Antalya, Turkey. Dino tseo di butsene ka Nondi Matlhasela ga mmogo le Laona Moloi. Thapelo Banda wa bega. The Mess ba simolotse motshameko bontle ba neeletsana kgwele ka bokgabane phala ya ntlha e sena go lela. Era motshameko o tsamaile metsotso fela e le merataro Nondi Matlhasela a baya setlhopha sa mogae ko pele a nosa ka tlhogo. Morago ga nno eo the Mess ba supa fa ba nang letsogo le fa godimo ba gateletse basetsana ba FC Zurich go fitlhela karolo ya ntlha e ya bokhutlhong. Karolo ya ntlha ya go ikhwitsa makgarebe a monogae ba eteletse ka nno go lefela. Mo karolong ya bobedi Mokatisi Malete a dira diphetogo di le mmalwa go lekeletsa batshameki ba bangwe ba bašwa mme seo sa tswa maduo ba supa fa ba na le maikaelelo a go ya le setlhopha kwa Morocco ba tshameka mo go nametsang. Motshameko o tsamaile metsotso e le 73 Laona Moloi a bona the Mess nno ya bobedi ebile le ya bofelo ya motshameko. We changed a few roles for some of the players and they came in, they did exceptionally well. But there's still so much to work on. So we need to stay focused and continue with the process of improving our team, improving the individuals. And I also have to say the players who came in, the new players, they also did well too, to make sure that we see the game through. And also I have to say in our past games, we've been struggling a bit with game management. The game management part of the game is improving, but there were, I think after the hour mark where we felt our structure is collapsing a little bit, mainly because we've made a few changes and then after they settled in, after a few minutes, they were okay. We managed to see the game through. Obviously a good result today. Re tshamekile game ya gompieno le yone game ya rona ya ntlha
re tsile re ipankanyeditse gore go feta sengwe re batla go wina, and it's always good to take the lead. It's never easy to trail, and ke se ne re se ikemiseditse sa la ka re gorile game le gone simologang. The girls gave a really good fight, and obviously we took a lot from today's game. Rena re tshameka le team e leng gore they are very organized, tactically they are very good and very disciplined. So there is a lot that we took from today's game. Ka ha e leng gore ba ne ba ipankantse ka temo game ke dilo tse e leng gore tlo go tsamaya re di ithuta go ya ko pele. Re ipankanyetsa mosepelo wa ko pele o motona thata, and we have another game ahead of us against another good team, and ha re tlo go tsamaya ka sa gompieno. What happened today is water under the bridge, and we are prepared to take the next game very seriously, just like we did today. Setlhopha se se tla tswa se tswelela ka ikatiso ya bone ka moso jaaka ba tla bo ba itlhokoletsa go lebagana le Russia ka la bobedi. Thapelo Panda, BTV Sport, Ntalia, Turkey. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao mme jaanong re le ba Botswana Premier League. Setlhopha sa Traffic se fentse VTM FC ka dino tse pedi go ile nngwe mo motshamekong wa league ya Botswana Premier o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Francistown Council. Bafana ba Dijabane ke bone ba ntla go nosa ka Moluki ke ba lepile mo karolong ya ntla ya motshameko fa Matchmenyenga Boys a ya arabetswe ke Thabiso Bante pele Vincent Lekoro a nosa no ya phenyo mo metsetsong ya bofelo ya motshameko. Madio a mangwe a ditlhopha a Botswana Premier League setlhopha sa Holy Ghost se fentswe ke sa Sua Flamingos ka dino tse pedi go le fela fa Masitauka le Matebele di tshamekile Maleka a le fela setlhopha mo motshamekong wa bone. A re lebe matlhasedi a motshameko wa Traffic Matchmenyenga le VTM. Dikong ete gona le bit of added pressure ha o se go roga mo motshameko. Bana tlhoma ko pele mo godimo ga motse wa bo 26 kgona go ka tsa keta pele Moloki ke ba lepile setlhopha sa VTM a romela Thamani Mozila mo karolong e kotsi ba tswa mo dikota tsa sa tshwara sepe kgona go ka ya tlanya le letloa ka bolele jwa gagwe Thabiso Bante tsosa ba ba neng ba robetse ba latedi ba ba ka kwano ba Traffic dira jalo 1 Traffic 1 VTM fela mo nakong ya tlaleletso mo motsotsong wa 46 kgona go ka feta ka bana ba le babedi kgwelentle ba ya tlanya le letloa sala ba e loka Matchmenyenga bola kubatu motshameko no le bokete, but I'm happy gore re nne that fighting spirit because we're able to come from a goal down to eventually win the game 2-1. The strength is not going to work with the mental strength because we believe that it's not yet over until the referee blows his final whistle. We have dropped points, which is not okay for us as well, but we tried our level best as you saw. But you know, referees at the end of the day, they know what they are doing. They are the owners of the match. So we lost, and we need to forge ahead again for the next game. Motso a re di be khutlo gone fa ka jana le ka re go tsotlhe ikanye rona tsa tepolo wa pedi ya latela.
project ya the Panamatengo Silos project it's a collaboration effort between SESA le ba Botswana Agriculture Marketing Board ya ka witse gore ke bona ba ileng gore ba lebaganya le kgwetho ya gore ba re batele dijo mo lefatsheng. So Panamatenga being a special economic zone gape le one the hub ya